Hichitil so he 16 January 2003 kumcho hitan Columbia Space Center muna kon hon space a cheding hot anu che tawe nei space a cheding cho Kalpana chawla pumahen misigi a hiwin ama ho zo mission complete ding hen achievement alien nauch STS 107 a hi nei Kalpana chawla ding hen space sunga achi nei avel ni channa hita ama ho zong cho space sunga chun 15 days 22 hours 20 minutes and 32 seconds se a umuven hichizo chun 1 February 2003 ni ho chun ongkle ki tawin a hile ongkle lang wa chun ale naw chun boi nei in to tawin alang khana Kalpana chawla in sungmi te jong chun kiniam ta ahung su ki diu chu ananga lel te ajingowin a hinla ale nawa boina na to ta jiwa chun a in sungmi te gelle ama holung gel chu ana hitapoi chule ipiti hungki panham Kalpana chawla ipiti thi aham na he nom ding a hin Thusim hi azon chan ge katlhela na ngai dingin ka hin te me thildang ima seitam lowin Thusim chun lut pai taw hite Thusim ngai taw hite ga he theding a hin Kalpana chawla he India mi a hi in nume space chi masa pen cho a hi in he Kalpana chawla he 17 March 1962 kumchun India gamsungin anapingin ania wapat alung tup alung giel khat cho hile lena chunglanga lena adung avaya ki peile le jing ding he ana tup khat cho a hi in he phana chi chin hile 1976 kumchun Punjab akhun Punjab Engineering College munin na kayen azo pha chun 1982 kumen ama jong America mun lang he an zon tai America mun chun University of Texas munin Engineering Master degree cha ahin bol kine 1988 kumchun University of Colorado Boulderin space a che dingdan cha ahin kijil kitta hichlai mun ahin zo chun aman zo len ho cha ahin control panta na hi Kalpana chawla he jet fighter tol dan ho zong athim thle jingen adung awain alle avel jeng thein na hi phana chi chi na hi le 1995 kumchun Kalpana chawla in zong space a chi ji ho training ball na mun cha join na hin ball ta lamkai ho zong chun ave vin hi le Kalpana chawla zong cha space a chi the he a hin ti phana wa chun 1996 kumin ama zong hi space a chi dingin select a hin ball ta win hi Kalpana chawla dinga zong space a chi na ding ama sa pe na hi je chun atha num thle jingin aloi mi gum hi to a hi win phana chi chen 17 November 1997 kumchun Columbia Space Center muna konchun ama ho zo akipat do ta win hi leise na kona achi na diu space munchan agam thla dan he 1 crore 67 lakh kilometer he a hi in he amon zo space muna a mission chu ni somle ninga sung hen a boi pi win a bol chai zo wachun ama ho zo onkle ki ta win hi 5 December 1997 ni ho chun ama hon zo ato diu ahin ki to chai win dam le binin anoi lang cho ahung ge ki ta win hi ahin la ama hon ahin da hla nung wachun satellite cho ana setan satellite sim phading cho mi atha chi ki ding cho ahung ngai ki ta nei alam kai ho jong chun dam le bina ahung ki le ki nu cho akipa pi hle jengwin phana chi chen 2001 kumchun atha space muna chi ki dingin Kalpana chawla jong cho select ahin bol ki ta win hichimisona chi na diu he STS 107 hi ahin hichikum chun ama ho a het naw chu chum hi ziu chun ana chi do thei ta powin phana chi en sangni le thum kum chun ama ho za cho hichlai muna kon chun ana ki pando ta win nei ale naw cho a hat ba se jingen amu ulang cha balin abal chun ale naw athla cho asep ta na hi le len na cho hung boi tan alang khana a hat wal ji chun ale naw cho kung gulevin asaza jing ta nei anoi langa ho jong chun ale naw cho aboi dan cho heta win
phat danga ana chi ho chun ol ta ana ki pat ji zeo chun boina wal chu ana umpun hichini khwa chu alen naw chu agan to hile apar so ana cha kha lo ji chun alen na chungo chun boina chu ana umtan mi tam ta gel chun hlungzo lawa hungkle ki theiham ati ovin ahin la hiti chu ana hitapoi achi ngal chu ga hlungte te ding chu a hitai anoi langa ho zong chu agim hle zing win a boi hle zing win ale naw chu sim phat ding zong a hi thei pon asunga to ho dinga zong upai udang talo anoi langa ho dinga zong upai ta lo ji chun ama ho zong aleng win amun chu aga hlung ta win hi space sunga chun 15 days 22 hours 20 minutes and 32 seconds sung chu na hin tong win abol chai pha na wa chun aung kile ki ta win hi le klur khat wal kilometer lang he ahin khel zo wa hen ama zong ahung thlun diu nai lang cha hita wangsin ta chun alen naw cho ahung kung thlata 7:30 pm ho lai hen crew member ho zong chun hu a hegam ta powin athi ta bang chun ta wen ama zong cho ahung leng su bewen hi le america ahin pha adiu hen alen na yang cho ahung che pantan hiti chun america gam sungin tul sena na kineyen asunga to mi segi ho cho abon chawin ana thitawin hi hijlai mona ana thi ho aminu hi ahi a hele rick husband william mikul iron raymond david brown michael anderson laurel clark chule kalpana chawla he ahi uwin he ama ho segi hen hichimi sonachon ahin ho cho an chan tawin he ahin la tuni chanen aminu le athusimu hi amang thei tapon alam kai pau chun amang thei loading in aminu cho anazi ilu ni nahi leise na mihem ho nang leke ahing so ding koi ma yum povin ni khat le ithi tho tho diu hian hichlai mona anathi ho he athi lo a umi nahi azi cho ama ho ata asaw umta hi zong le tuni chanin aminu le athusimu he a zingin ahing zingin nahi chule ichen naw india gam sunga kalpana chawla space chim sa pen nu mei khat chu hi in ata sa athi sa hi wangin tuni chanin athu hi ahing zingin mi ngai sang ta khat chu a hi in ne tuni ni khwa kalpana chawla athi dan iseyu hi chan hen ki chaitan thusim azona chan hi ngai zo sin bon chaw chungin ki pa thu ka hin sein thusim tha ahung ki taka sin ananga jingui te thusim aki chai tai